Ndio maana watakaoenda mbinguni, maisha ya uzima wa milele watakuwa wameonja wakiwa bado hapa duniani. Hatutapewa uzima wa milele mbinguni. Mbegu ya uzima wa milele lazima tuipate hapa hapa. Naomba mwenzangu anisomee Yohana 5 ili tuweze kuangalia nini kinazungumzwa pale. Maana nimesema neno moja ambalo wengine linaweza likawachanganya, kwamba lazima tupate uzima wa milele tukiwa bado hapa hapa. Hebu tusomee Yohana sura ya 5. Yohana 5 fungu la 24. Anasemaje? 24 Yohana 5. Ari jambo rivuze ngo soma. Nukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanje akizera uwantumye, kwa kweli nawaambia kwamba naye sikiliza neno langu na kumwamini aliyenipeleka afite ubugingo buhoraho, ana uzima wa milele ndani yake, kandi ntazacirwa witeka tena hata hukumiwa avuye mu rupfu ageze mu bugingo, bali atakuwa ametoka mautini kuingia uzimani. Amina. Mtu huyu ameingia katika uzima, umuntu abamaze kuva mu rupfu. Lakini uzima huo unapatikana lini? Ariko se kwa bugingo abwakira ryari? Tangu sasa. Uheru uwo mwanya, tangu muda huu, uheru uyu mwanya, kulipokea neno, kwakira ijambo, kuamini ukweli, ukizera ukuri, ni kuingia katika uzima. Uba winjiye mu bugingo. Katika kitabu cha Petro, nao muri Petro, sura ya waraka wa kwanza wa Petro, urwandiko rwa mbere rwa Petro, sura ya kwanza, igice ni icya mbere, mstari wa 21, umurongo wa 21 haranditswe ngo, atatusomea tusikie. Abo yahaye kwizera Imana yamuzuye, wale aliowapa kumwamini Mungu aliyemfufua, ikamuha icyubahiro na kumupa utukufu, kugira ngo kwizera kwanyu n'ibyiringiro byanyu bibe ku Mana, ili imani yenu na tumaini lenu liwe kwa Mungu. Endelea. Nuko rero ubwo mwiyejesheje imitima kumvira ukuri, kugira ngo mubone ko mukunda bene data, kwa kuwa mmetakasa mioyo yenu kwa kuitii kweli, mukajya mukundane cyane mu mitima, hila mkipendana sana moyoni, kuko mwabyawe ubwa kabiri, kwa sababu mmezaliwa mara ya pili, mtabyawe n'imbuto ibora, hamkuzaliwa na mbegu iozayo, kuko mwabyawe n'imbuto bali mmezaliwa na mbegu isiyooza, kwa uwezo wa neno la Mungu lililo hai tena lidumulo. Ndugu zangu wapendwa, bene data wakundwa, tukiingia ndani ya Yesu Kristo, tukiingia muri Yesu Kristo, yule mzamba ambaye tumemuona amechanganyikiwa yuko pale, twamaze kubona maze gutumutwe, ambaye hana mwelekeo, udafite icyerekezo, hana mashiko, udafite uko yafatwa, hana namna ya kujiokoa, ntafite uko yakwikiza. Huyu ndiye akipewa neno anapata uzima. Uwo niwo iyo yakiri ijambo ahita yakira ubugingo. Kristo ni vyote kwa wote wanaoamini. Yesu Kristo ni vyose kwa bamwizera. Tuangalie neno la Mungu linasemaje. Reka turebe ko ijambo ry'Imana rivuga katika kitabu cha Warumi, igitabo cha Waroma sura ile ya 5 fungu la 9, mtatusomea. Waroma igice cha 5 umurongo wa 9, amagambo mtatusomea. Abaroma igice cha 5 umurongo wa 9 na 18, aravuze ngo, nkanzwe none ubwo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye, ntituzarushaho gukizwa umujinya w'Imana nawe, kwa kuwa tumekwisha kuhesabiwa haki na damu yake. Je, si tutaokolewa ghadhabu ya Mungu tena kupitia Kristo? Si ndio? Ndio. Alafu 18, nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bakirwa witeka, ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo buhoraho. Basi tena kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Amina. Amen. Nataka tuelewane hapa. Nashaka tukumbikane kuri iri ngingo. Nataka nione mtu mmoja ambaye yuko hapa naye lijua tunda ambalo ule mtu wa uasi wa ujuzi wa mema na mabaya. Kuna mtu anayejua hilo tunda lilikuwa linafananaje? Muriri tena hari umuntu wamuzi ko cya giti cy'ubwenge cyasaga. Kwani unajua linafanana na pombe? Kuko nta muntu waruzi ko cyasaga. Haikufanana na pombe, haikufanana na ndizi, haikufanana na
na avocado, hawatujui ilivyo inafanana. Ntabwo tuzi uko cyasaga. Hawa ndio walikula wale wa kwanza. Iryo tunda niryo bariye ababyeyi bacu ba mbere. Lakini sisi wote tukawa wazambi. Ariko twese tuba abanyabyaha. Wapo wanaojidai kujaribu kufafanua. Hari abantu baje bagerageza gusobanura. Eti labda Eva alilala na nyoka. Bati ahari Eva yabarasamanye n'inzoka. Wewe ni muongo tangu asubuhi mpaka jioni. Uri umubeshi kuva igitondo kugeza nimugoroba. Kwa sababu wewe hukuwepo. Kuko ndi wari uhari. Kilichokuwepo ni Mungu. Wari uhari ni Imana. Na Biblia inatuambia kwamba ni tunda. Kandi Biblia ikavuga ati ni tunda. Na Biblia inakuzidi umri. Kandi Biblia ikagusumbya imyaka. Kwa kujifanya najua kwa kutaka kuleta tafsiri mpotofu. Uko kwigira umuhanga wo kumenya ugashira gusobanura bupfuye. Uwo ni uongo. Byabari ibinyoma. Kwa hiyo sisi ni wazambi. Ubwiryo turabanyabyaha twebwe. Lakini hatukula tunda hilo. Ariko nitwariye kuri iryo tunda. Sisi ni wazambi kwa kuzaliwa. Twebwe turabanyabyaha bakavukire. Sasa lazima kumwamini Yesu Kristo, tutakuwa wa haki kupitia Yesu Kristo. Niyo mpamvu tuzaba bakiranutse bize mu kwiza Yesu Kristo. Naomba nieleze hapa na nieleweke. Ndashaka ngo nsobanure kandi humvikane. Ina maana huyu alifanya dhambi. Birashoboka yuko uyu yakoze icyaha. Nimekutoa mfano kama Adam. Huyu Adam alifanya dhambi. Uyu Adam yakoze icyaha. Mimi nikawa mzambi wakati hata Adam mwenyewe simjui. Jewe mu munyabyaha kandi Adam ndamuzi. Na mimi tayari ni mzambi. Nanje nkaba umunyabyaha. Hata nikiwa Mkristo, nubwo nawe ni Mkristo, nitamzaa mzambi. Nzabyara umunyabyaha. Ina maana mbegu ya dhambi ipo ndani yangu. Yo mpamvu muto y'icyaha indimo. Hata uwe kwenye chumba cha maombi, nubwo waba mu chumba cy'amasengesho, hautazaa Mkristo. Ntuzabyara Umukristo. Hata uwe umefunga ndoa ya Kikristo, nubwo waba warasezeranye warakoze kuba Kikristo, wewe utazaa mpagani. Uzabyara mpagani. Kwa hiyo kwa kuwa kwa dhambi hiyo ya Adamu tumekuwa wazambi, nuko kumaamuzi cyacu Adamu twabaye natwe kupitia imani, binyuze mu kwizera, kupitia imani, binyuze mu kwizera na toba no kwihana, tunaweza tukahesabiwa haki ya Kristo. Tushobora kubakokenika kwa Yesu Kristo, kwa sababu alitenda haki bila sisi kuwepo. Kuko yakiranutse tudahari, tunaweza kuwa wa haki kama vile tulivyokuwa wazambi bila kushiriki. Lakini kwa kukubali toba, lakini kwa kukubali haki ya sheria, lakini kwa kukubali kwamba hatuwezi chochote, bali kwa kutegemea upendo wa Mungu. Mungu atubariki sana. Tuangalie Zaburi 35 fungu la 3. Turebe Zaburi 35 murongo wa 3 anasemaje? Zaburi 35 murongo wa 3 hari ijambo rivuze ngo kandi angalia 35 angalia Zaburi 35 fungu la 3. Soma, kuna neno fupi tu nataka. Kandi ushingure icumu mu ntagara wimire abanyenza, ubwire umutima wanje uti ninje gakiza kawe. Asante sana. Amen. Katika fungu naomba tulisome pia kwa Kiswahili ili wanaosoma Biblia za Kiswahili nao wasikilize vizuri. Fungu hili liko vizuri sana. Ni 35 alafu kwenye fungu lake la 3. Zaburi 35 murongo wa 3 arasema mu Kiswahili tuumbe nao. Utoe na mkuki upige wanaonifuatia, uiambie nafsi yangu mimi ni wokovu wako. Amen. Hapa ni mwanadamu anamuomba Mungu. Uyu ni umuntu uri gusaba Imana, weka nguvu zako ndani ya nafsi yangu, shira imbaraga zawe mu bugingo bwanje, pambana na hila za mwovu shetani, rwana n'uburiganya bw'umwanzi Satani, niletee ushindi, ngaomba intsinzi, nitangazie wokovu kwamba mimi ni wokovu wako, nyamamariza agakiza yuko ari wowe gakiza kanje. Katika kitabu cha Message choisi, mu gitabo cy'umwe bwatoranijwe, message à la jeunesse, ubutumwa ku basore 69-70 ubwo 69-70, anasema maneno machache. Ana magambo make aranditswe agira ati, Mungu mwenye haki, Imana ikiranuka, hata ruhusu tujaribiwe zaidi ya uwezo wetu, ntazigera yemera ko tugerageza ibyo twakwihanganira.
lazima tufanye sehemu yetu. Tugomba gukora uwacu umugabane. Tusijipeleke majaribuni kwa hiari. Tukishire mu bigeragezo ku bushake. Naomba mnisikilize kwa makini. Ndashaka mundege amatwi neza. Lazima tufanye sehemu yetu. Ngomba ngo dukore umwanya umugabane wacu. Lazima tusijipeleke majaribuni kwa hiari. Tugomba kwishira mu bigeragezo ku bushake. Hutakiwi kujipeleka kwenye matatizo halafu mwambie Mungu nilinde. Ukwiriye kwishira mu ngorane ngo hanyuma useme Imana ngo nikurinde. Huwezi kupuuzia njia za Mungu na kudai kwamba Mungu atanilinda, Yesu anaokoa. Wakera inzira z'Imana ngo ubwire ngo bito nuko Yesu akiza ngo azaninda. Anasema hivi, anakuza ati Shetani anapoona kwamba watu wanakusudi la kubadilika, iyo Satani abonye abantu bafite umugambi wo guhinduka, na yeye huongeza nguvu zake, wewe yongeranya imbaraga ze ili aweze kuwabana kugira ngo abafate mbere wasibadilike, batigera bahinduka, na wala wasiweze kugeuka kuwa wana wa Mungu, kandi ngo ntibahinduke abana b'Imana. Hakuna mtu anayeweza kuitwa kutengeneza tabia ya Ukristo peke yake bila kushirikiana na Kristo. Na washobora kuninagaza ingeso za Kristo atabashira kwifatanya na Kristo. Ili tuweze kuwa washindi, kugira ngo tubabaneshi, lazima tuambatane na Kristo. Tugomba kuambatana na Kristo. Lakini tunaambatana na Kristo kwa kutumia nini? Ariko se twakombatana na Kristo tugende dukoze dute? Kwa kukiri makosa yetu, kwa kuyana ibyaha byacu, kwa kukubali kwamba yeye amepigwa na kuteswa kwa ajili yetu, tuze mukwemera ko yakubiswe no kutubabarizwa, kwa kukubali kwamba ndani yake kuna uwezo wa kutuokoa, tumaze kwemera ko muri we hari imbaraga zo kudukiza. Shetani anapenda kutushtaki na kutukatisha tamaa. Satani yakunda kutureka no kuducogoza. Tukisoma katika kitabu cha Zekaria, tusomye mu kitabu cha Zekaria sura ile ya 3, kiceni cha 3, tunaona Yoshua kuhani, tubona Yoshua umutambi akisimama ahagaze, na Shetani alikuwa mkono wake wa kulia ili amshtaki. Shetani yarahagaze iburyo bwe kugira ngo amurege. Kumshtaki mkono wa kulia, kumurega mu ruhande rw'ukuboko kw'iburyo, inamaanisha kwamba Shetani hakutungii uongo. Bivusobanura ko Shetani ataguhimbira ibibi, bali anashtaki yale uliyoyafanya, ahubwo kurega iby'ibinya kuri byo wakoze, lakini anaongeza chumvi. Ariko none agashira mu munyo kuri byo heza. Kwa ni muongo, yeye hawezi kusema ukweli tu. Uko ari umunyabinyoma ntabasha kuvuga ukuri gusa. Katika vita hii ya kuokoa moyo, muri intambara yo gukiza umutima, katika Ufunuo sura ya 12 fungu la 10, Mjashua 12 Shetani anaitwa mshtaki wa watu wa Mungu. Shetani ni kumurezi wa bene data. Aliwashtaki watu wa Mungu wa zamani, yareze abantu b'Imana guhera kera, anawashtaki watu wa Mungu mpaka leo, na kugeza n'uyu munsi aracyarega abantu b'Imana. Hapa katika kitabu cha Témoignage pour l'Église volume 2 205, yandi muzingo wa 2 page 205, anasema kwamba la rite se répète chaque fois. Avuga yuko inama yora yisubira muko buje nuko bwije. Kila wakati moyo unapojitoa kwa Mungu, igihe cyose umuntu yiyegura Imana na kukabiliana na maovu, kandi agahangana n'ibyaha, anapoandikisha jina lake katika kitabu cha uzima cha mwana wa kondoo, yandikisha jina lake mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama, kwa kukiri makosa yake na kumwamini Yesu Kristo, akoresha kwihana ibyaha bye no kwizera Umwana. Hapo Shetani humwandalia vita. Shetani ahitamutegura intambara. Nul ne reste dans la famille de Dieu venant de la famille de Satan sans exciter l'opposition résolue du malin. Anasema kwamba hakuna mtu anayeingia katika familia ya Mungu, na muntu umwe winjira mu muryango w'Imana, akiwa anatoka katika familia ya Shetani, avuye mu muryango wa Satani, bila kuamsha hasira ya muovu, atabyukije uburakari bw'ikiyoka. Mashtaka ya Shetani dhidi ya watoto wa Mungu, ibirego Satani erega abantu b'Imana, wana wanaomtafuta Kristo, abashaka Kristo, ni mwanadamu awaye yote hawezi kujibu hayo mashtaka. Na mwana w'umuntu wakwirega kwibye birego. Uinua makosa yako, ahubashiraje ibyaha byawe, anazionyesha mbele ya Mungu, akabigaragaza imbere y'Imana, anaonyesha ulivyokosea, akakwereka ukuntu wacumuye, anaanza mashtaka yake kwa kusema, maze agatangira ibirego bye avuga ati, angalia Mungu, dore mbere nyagasani, huyu ni mkosaji, ni umunyabyaha, ana ukabila, anachukia wenzake, ana kiburi, msinzi, ana kitabu kidogo anachoandika makosa, anapokushtaki anajua tarehe na saa, lakini vizuri Shetani anahesabu hiyo tupu. Shetani anapokea dua zetu za kuomba msamaha, Shetani huwa hajui. Unaweza kuona Mungu anamuonea Shetani.
tayari ili aseme Bwana na mimi niokoe, na yeye atolewe motoni ukiwa na alama za kuungua, lakini kwa sababu dhambi haijakuteketeza maadamu uko hapa, uisikilize hiyo sauti inayotoa wito. Sauti inayotoa wito ni ya Kristo. Kile cha malaika watatu pesa ndo hali kwa imani mfano Mungu kwa mwanadamu, kufuliwa uchafu wa tabia, tunavikwa haki ya Kristo. Sisi vijinga ambavyo havijateketea bado, wito unatolewa leo ili na sisi tuweze kumpokea Yesu Kristo. Napenda nisome maneno machache nikiwa naelekea sehemu ya kuhitimishia. Nataka niseme maneno yafuatayo. Conseil sexuel page 217. Jésus élève au-dessus des accusations. Yesu usimama zidi ya mashtaka ya shetani. Ukabiliana na lugha zinazomshtaki mwenye dhambi aliyetubu. Aucun homme, aucun mauvais ange ne peut mettre en accusation ces âmes. Mioyo iliyompokea Yesu Kristo, hakuna mwanadamu, hakuna malaika mbovu wanaoweza kuendeleza hayo mashtaka ya Mungu. Yesu Kristo huwashirikisha pamoja na asili yake ya Mungu na mtu. Yesu Kristo anawaambia nimechukua dhambi zenu, gani kwa mashtaki kwa ajili yetu. Wewe kabisa kwa Kristo ni wa thamani zaidi ya mali yote ya dunia. Kwa moyo mmoja Yesu aliacha mbingu na kuja mbinguni. Yesu yeye kuhala alikubali maumivu ya Kalvari. Yesu alimwacha moyo mmoja waangamie peke yake. Yesu anashobora kureka umutima umwe ngurimo. Labda huyu mzambi akubali mwenyewe kupotea, lakini ukikubali atakutoa katika shimo la kuangamia, atakutoa katika majaribu katika tanuru la majaribu, atakupa uwezo wa kuhimili mashtaka ya shetani, atakufika haki ya Kristo. Nasema magambo agana kumusozo ili wote tuweze kuyasikia vizuri sana. Katika kitabu kinachoitwa Messages Volume 1 kutoka katika mzingo wa mbele anasema kwamba kwanza wale wanaotaka kwenda mbinguni, wale wanaotaka kwenda mbinguni, abashaka kuja mw'ijuru bose, wote mnataka kwenda mbinguni, wale mwese mnashaka kuja mw'ijuru. Tuone wanaotaka kwenda mbinguni. Reka turebe uko yabivuze kuzaja mw'ijuru. Mungu awabariki sana. Nani baumugisha cyane. Wale watakaoenda mbinguni, abazaje mw'ijuru, aucun péché ne peut être toléré. Hakuna dhambi ya kupuuzia. Na cyaha bashobora kwihanganira ngo bagishonyagize. Sijui kama umenielewa. Sinzi naba munyumvishe neza. Hata ile ndogo, nubwo kabara kahagatoya, mnakozania kwamba hakafai. Ngo abone ko kadakwiye. Haya kufyolea mtu. Cyangwa se kwirengagiza umuntu. Akumzarau. Cyangwa kufyolea ni kusema nukuvuga kumwinyoreza. Hata kumfyolea mtu kwinyoreza umuntu nayo haiwezi kupuuziwa. Ndani ugomba kwirengagizwa. Kumchukia mwenzio, kwanga mugenzi wawe, kubaguana kwa ukabila, kubaguana kulingana na maeneo mliotoka, yego noneho gutanguka kurobanuhe utuhere kubaguana kwa sababu ya utajiri, noneho bita n'ubutunzi mufite mukire
kwirengagizanya. Aucun péché ne peut être toléré. Hakuna dhambi ya kupuuzia. Wale watakaotembea na Kristo siku moja, abazagenda na Kristo umunsi umwe, wakiwa wamevaa mavazi meupe, bambaye amakanzu yera, lazima nguo zao chafu ziondolewe. Ngombwa yuko imyambaro yabo yanduye ikurwamo, wavikwe haki ya Kristo. maze babiko kyoneka kwa Kristo. Hiyo inapitia wapi? Ibyo none se binyurira kuyenzira. Ni kwa toba, ni munzira yo kwiyana, ni kwa imani, ni kwizera. Tunapewa uwezo wa kuwa wana wa Mungu. Warambusha kuwa wana wa Mungu. Tunapewa uwezo wa kuzishika amri za Mungu. Tunapewa uwezo wa kufanya mapenzi ya Mungu. Tunaimarika. Hapo tunasimama mbele ya Mungu bila hatia. Chini kidogo. Shetani ukurasa wa 390 anasema, shetani anapokuja kuweka wingu kati yako na Mungu, na kukushtaki kwamba wewe ni mzambi na hawezi kukubaliwa na Mungu, jitetee kwa kuinua rehema za Mungu na upendo wake. Narudia kauli hii. Shetani anapokuja katikati yako na Mungu, na kuinua mapungufu yako na makosa yako, na wewe inua rehema za Mungu na upendo wa Mungu. Kwa asili mimi ni mzambi, kwa maisha mimi ni mzaifu, kwa imani na mtegemea Yesu Kristo. Amina. Amen. Hebu tusome neno la mwisho. Reka tusome ijambo liheruka. Wakati huo muri icyo gihe nk'icyo, lazima tumwendee Kristo. Ni ngombwa ngo tugane Kristo. Neno la Mungu linasema katika Mathayo, jambo j'Imana livuze mu gitabo cha Mathayo, bisheni mtapewa. Avuze ngo mukomanye, lazima tubishe hodi. Mukomanye muzakingurirwa. Lazima tubishe, tumwombe Mungu msamaha wa dhambi zetu. Ngo dukomanye tusemane imbabazi z'ibyaha byacu. Bishe tuombe Mungu haki ya Kristo. Dukomanye tusemane kugeruka kwa Kristo. Tupige magoti mbele ya Mungu, tukame mbele y'Imana, tukikiri tulipopungua, watura intege nke zacu, lakini tukiwa tayari kutembea katika haki ya Kristo. Ariko twitegereje mu kugeruka kwa Kristo. Anasema kwamba je, moyo wako una kiu? Aravuze ati mbese umutima wawe ufite inyota? Je, una njaa? Mbese wawe ushonje? Unalilia haki ya Kristo? Mbese unataka kugeruka kwa Kristo? Hiyo ni dalili. Hicho ni kimenyetso kwamba moyo wako kweli una kiu, unamhitaji Kristo. Yuko umutima wako ufite inyota kandi ukeneye Kristo. Omba kupewa neema hiyo. Saba kugirirwa buntu. Neema hiyo, kipawa hicho utapewa. Iyo mana uzayihabwa tunapompokea Yesu Kristo. Iyo twakire Yesu Kristo na kuisha kupewa neema yake, tukakira ubuntu bwe, hatuishi tena kinyume cha sheria. Ntabwo twongera kubaho tucumura amategeko y'Imana. Bali katika Kristo tunapewa uwezo wa kushika na kutii amri za Mungu. Huko muri Kristo duhabwa imbaraga zo kumvira amategeko y'Imana. Nimwendee Kristo. Reka tumgane Kristo. Watu wanaotafuta kumtafuta Kristo kwa kujichosha. Hari abantu benshi bashaka itariko bigora. Narudia hii kauli, muisikilize vizuri. Ijambo ndashaka mjumbe neza. Kuna watu wanatafuta Mungu. Hari abashaka Imana. Anafunga siku 20. Agakora amasengesho y'iminsi 20. Bila kula. Yiriza ubusa. Wengine anatembea kwenye mawe bila viatu. Abandi bakagenda ku mabuye ntango yeto. Wengine wanaimba usiku kucha. Abandi barimba bugacha. Wengine wanatoa hela nyingi kwa kujenga majengo ya kuabudia. Abandi bagatanga amafaranga menshi bubaka inyubako zikomeye cyane. Unachoka bure. Wamuruhira ubusa. Matendo yanakuja baada ya imani. Imirimo ikurikira kwizera. Anza imani. Manza utangire na hakuna vitendo vya kununua haki ya Kristo. Nta bikorwa bigo kwa Kristo. Mioyo yetu kipondekana, iyo imitima yacu imaze kumenagurika na kumwendea Kristo tukiwa uchi, tukagana Kristo twambaye ubusa, tukikiri mapungufu yetu, tukaturi intege zacu bila shinikizo lolote, tudafite urwitwazo rwariko rwose, bila kulazimishwa kandi tudahatwa. Hapo ndipo tutapata haki ya Kristo. Aho niho tuzagukirika kwa Kristo. Hebu tukubali tuvutwe na Kristo. Reka leo dukurwe na Kristo. Tukivutwa na Kristo, tukurwa na Kristo, tutaona haki yake. Hivyo tuzahabwa kuchanuka kwe. Kama vile mgonjwa aliye mahututi utafuta hospitali nzuri, Mungu murwayi w'indembe anakenera ibitaro byiza na anaulizia hospitali kandi akabaririza ibitaro,
na anatafuta hela pesa ya kwenda kwenye hospitali hiyo, kandi agashaka amafaranga amujyana k'ibyo bitaro, ndivyo mzamba anatakiwa kujua kwamba duniani na mbinguni hakuna jina jingine. Niko umunyabyaha akwiriye kumenya yuko mu isi no mu nta rindi zina rihari ya wokovu ishobora kumukiza isipokuwa jina la Yesu Kristo. Keretse na rya Kristo gusa. Sisi kama wazambi, twebwe nk'abanyabyaha wa aina mbalimbali, uburyo butandukanye, waliokosea kwa namna tofauti, bacumuye mu nzira zitandukanye, hospitali yetu ni Yesu Kristo. Ibitaro byacu ni muri Yesu Kristo. Yohana akiwa pale Yordani, Yohana ari kuri Yordani, alinyosha mkono wake, yarambuye ikiganza cye, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu, aravuga ati dore nguru mwana w'intama w'Imana aondoaye dhambi za ulimwengu. Kura ibyaha by'abari mu isi. Na yeye mwenyewe akataja kwa sauti kuu, kandi nawe ubwe ararangurura akasema hivi, aravuga ati, enyi nyote mliochoka, mwese abaremerewe, ninyi mliosumbuka, mwese abagotse, njoni nitawapumzisha. muze ndabaruhura. Utachoka bure kwenda kwenye mahakama, waba urushwa n'ubusa kuja mu rukiko, utachoka bure kwa kumpiga mtoto, waba urushwa n'ubusa gukubita umwana, utachoka bure kwa kupigana na mke wako, waba urushwa n'ubusa gukubita umugore wawe, utapata neema ukimpokea Yesu Kristo, atafanya muujiza wa kumbadilisha mke wako. uzahabwa umuntu wagiriye Kristo azakurinda byo guhindura umugore wawe cyangwa umwana wawe. Tusipokuwa na Kristo, tutafite Kristo, kiwanja hiki hatuwezi kuelea hata watu watatu. ni ukuvuga ngo ahangaha nta n'abantu batatu bashobora kuhaboneka. Tukiwa na Yesu Kristo, ariko dufite Kristo, hata chumba kimoja kinatutosha. Chumba kimwe cyaba kiduhagije. Tumebebeshwa mizigo bandia, twamaze gukoresha imitwaro mibi y'ibinyoma ya shetani, ya Satani. Yesu anataka tupumzishe, Yesu anataka kuturuhura rero, ili tupate neema yake, kugira ngo twakire ubuntu, atugange magonjwa ambayo ni magumu kupona yanayoitwa dhambi, atukize indwara zibije gukira zitwa icyaha. Ni wasihi nyinyi wote reka mbasabe mwese ambao mmekwisha kujeruhiwa na yule muovu, mwese mama gukomeretswa n'uwo ambaye shetani amewabebesha mizigo bandia, ambao mna machozi yaliyokosa wa kuyafuta, mufite amarebuze uyahanagura, ambayo pesa, watoto na nyumba nzuri zimeshindwa kuwajibu, n'amazu byananiwe kubikuraho. Njoni tumwendee Yesu Kristo. Naomba Naomba na